ndabasuze mwese inshuti z'akadosoka mukomeje kutwereka urukundo mukomeje kudukurikirana kuri Snowden TV show. Niba ari bw'iki gihe kuri iyo mibiro wa YouTube channel, please kora subscribe, ufungure inzogera, ukanda like, ushyireho comment kugira ngo igihe cyose Snowden TV show dushyizeho ikiganiro ujye ukibona mu bambere. Ngiye kwa update ngo n'inkuru mu by'ukuri iri trend irimo icikana mu by'ukuri hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho mu by'ukuri societe y'indege mu bwami bwa Oman Salam Air yatangije ku mugaragaro ingendo zayo zihuza umurwa mukuru wa Oman Muscat n'umujyi wa Kigali, mu gikorwa gifatwa nk'intambwe ikomeye yo gushyigikira mu bikorwa amasezerano y'ubufatanye u Rwanda na Oman iburutse kujyana mu rwego rw'ubwikorezi bwo mu kirere. Umuhango wo gutangiza uru rugendo rero wabereye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Muscat International Airport kuri uyu wa mbere, witabirwa kandi n'abayobozi batandukanye barimo ambasaderi w'u Rwanda muri Oman Dan Munyuza n'abagariye inzego z'indege n'ubucuruzi. Mu by'ukuri rero uyu munsi ku itariki ya 21 Nyakanga mu by'ukuri nibwo indege ya Salam Air yabashe ko yajya ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kanombe Airport. Mu by'ukuri ikindi kandi bikaba mu by'ukuri uru rugendo mu by'ukuri rushya rukaba ruzagira rukorwa buri cyumweru kuwa kabiri no kuwa kane. Mu ijambo rye ambasaderi Dan Munyuza yavuze ko uru rugendo rutazaba ari uburyo bwo gutwara abantu gusa, ahubwo ruzafasha kurushaho guteza imbere umubano hagati y'abaturage b'ibihugu byombi, ubucuruzi, ishoramari ndetse n'ubufatanye bugenda bwaguka hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ubwami bwa Oman. Mu by'ukuri mu ijambo rye yagize ati uru rugendo rw'indege si uburyo bwo gutwara abantu gusa, ahubwo ni umuyoboro uzahuza abaturage, woroshya ubucuruzi n'ishoramari ndetse unakomeza ubucuti n'ubufatanye buri kwaguka hagati y'u Rwanda na Oman. Mu by'ukuri rero itangira ry'ingendo rije nyuma y'uko u Rwanda na Oman byumvikanye mu kongera ubufatanye mu rwego rw'ubwikorezi bwo mu kirere hagamijwe koroshya urujya n'uruza rw'abagenzi n'ibicuruzwa. Rero guteza imbere ubukerarugendo no gufungura amahirwe mashya y'ishoramari hagati y'ibihugu byombi. Tubibutsa ko rero Salam Air yatangije bwa mbere uyu murongo mushya yawutangije muri Mata 2026 ivuga ko Kigali ari imwe mu masoko ifite icyizere gikomeye muri Afurika, ndetse ko izafasha guhuza neza Oman na Afurika y'Iburasirazuba. Rero mu rwego rwo kwitegura itangira ry'ingendo, iyi sosiyete yanamaje gufungura ibiro byayo i Kigali no gushyiraho abafatanyabikorwa ushinzwe ibikorwa byayo mu Rwanda. Rero abasesenguzi bavuga ko uru rugendo mu by'ukuri ruzafasha u Rwanda kongera amahirwe yo kugera ku masoko yo mu burasirazuba bwo hagati no muri Aziya binyuze i Muscat, mu gihe na Oman izungukira mu kwagura k'ubucuruzi, ubukerarugendo n'ishoramari muri Afurika cyane cyane mu Rwanda. Rero dukomeje kwiyubaka nk'ihuriro ry'ingendo zo mu kirere n'ubucuruzi mu karere. Ngira ngo rero uyu munsi ku itariki 21 Nyakanga mu by'ukuri indege ya Salam Air yasigaye i Kanombe yakirwa neza mu by'ukuri, ikindi yakirwa n'amazi mu rwego kugira ngo ihabwe ikaze mu imisozi igihumbi. Aya makuru twagezwaho kandi dukomeje kugezwaho kandi mwagezweho nanjye Snowden. Please niba bugiye kuri uyu wacu YouTube channel, ndagushishikariza gukora subscribe, ufungure inzogera, ukande like, utere comment, mu by'ukuri utubwire andi makuru twazabaha update, twazabagezaho mu by'ukuri ubutaha. Murakoze, ciao.